Sesungguhnya kena I tahu betul meeting của mình thì làm rồi Nay cái xiên của Alia man meeting people Maria why kesorka why order square why no iki bertreat dayo iki niki representation naki kenhon ko therapy halor kita dewan meeting ini hagat ko for dayo kot I why ni ijing pesnyao yung kiwaro upha ki kesorka talaga ke sorkar uai kerjaan jaga sorkar hadau kan ini lah sekarang uai koi koi ban ke order rukang kamretip wiki desik dawai ki negasi sien da yo ya manikin meeting aku niki exporters association ki uhe chnong sunjuk uhe chnong waki sen halang uperuper la dapat langki gajeng kelam này hadang am hi kat tukat ni ki sen của dang persnyau dang snyau ortin dang snyau putra juk percaya yung ki tang wa ku bun ko lang hi ki la da ya manjur ki wai noi ya kini ke border trade rengkat waki SOP ke kesoka dap sna ke foto ke import ke ekspor niti daw nuk liang yung ke district la hakini kisni no goya golda uai ke border trade rengkat begitu ki SOP ke wada ke sorkar jelag yung I sedap sna ko. Okay, so tentatively if you angkat menu ia kapo meeting la pencek ki ni ba hakini kitiau nadok ke santrik nadok ke pratrik da dang ke bedeng klam kam nak link ke district la komen ke sorkar la da ko ke permission te ketiau mulumla hadin yang ke bedeng klam. Thanks.